Jauh-jauh tu sa kajam-jaman na makaya cina na sulivat. Saka tu chua kajam-jaman aurija supui na kainua cemas. Imazai tuan rakat. Imazai tuan arwah kayan. Imazai tuan dosa puluh katu dosa karam. Patu 30katu 5karam。四世纪8章22节到35节。Ka tevri langa mancheza Israel chau a ivu tai kitim. Makudano kisang 皇帝孙但我们，弟兄katwa so tevri ki masan ro palava ketan wamen nama polat. Ayatwa tisuna na ameling dan wamen a kemasi toa pasarapai noa meeting a chau aya. Tevrai ni kiting ini ka kena uri kisang 皇帝ya remaso de tanumum namaya aku walak a ini ka uri remaso de tanumum a cemas mavana uri remaso tanumum ayaim ivu uta timadu masanital sakamaya aku shiki aung tanumum pasamazao itanwaken na marka watswats anu simpelu toa ala aya. Pai a midan a chau namaya toa zuma no chauwan I charera a tingraya tiararang toa watswats a king amapo lat. Temavra a taala-alan masirwa namen a pavay tanumun tanusun aya sa serak kya maju toa kawa ita sa epuya pizwa a marka watswats noa machichidi la chinpelu toa ala pai azwa inarap ni kiting a marka watswats a inarang a semaki izwa tano dosa puru I tinti au maliano ta azwa inarapa sini kirarang noa 皇帝 noa midiana nema a zanga katwa a kulimatsa kawa izwanan uta azwa a sisa zanga toa rakuda pai kasensengen nanga ni kiting a sama samyamya azwa markaki sa kasuya pasatwa inalan I ambura mano mancheza Israel chau a sumkup toa zwa samyamya sa pasulivai toa cemas pai kemasi toa zonga a sekaparak di kiting katwa semekemkel ni maju na tamakaya a Israel chau toa midian sa inyanga ka markut ya maju pai na sudivaliva tanga ya maju wa sepaca puru wa savi a patia matsai ti kiting pai ti kiting kitseperi wanga a sema inalan kaizwanga I tuma ayatwa turuvu rawa sa marka skel ni kiting manasika iso hamam pitya puro wa marka alak ni maju wa ala-alay iso za vavayan I sikimi a mikakiya ni maju ana puala ketwa wa alay sa papungadai ti ni kiting tuti yapi miru na patia vorong ti kiting alak ni saas yasu ika cawan sana pacai sa sebeli anga di maju patevel toa kama aipi pura inalan noala yapi ka na matsa yanga ti kiting momala Israel chau kichacha toa cemas a semukub te pari
sa paka cemas day Bali bilis saka inyanga ka dehai tua cemas mana na amading taya majuwa kemasi tua pasarapai nua marka ala i paringul inyanga utaka kipa ene tua kinudan ni kiting masa mangwaan nua Israel pavaret kiliva ketua semeke-meke ni maju aicu kai nua cemas satu cua ka jam-jaman asini popatarwan tanujen 上帝来统治，你们要吗？上帝拣选士师，带领以色列人战胜外邦人，脱离暴虐统治。以色列人却败在自己的无知和悖逆。即使基甸曾在上帝的带领下击败米甸人，但这位原本要带领以色列人回归上帝的士师，最终却变成拖累以色列的角色。上帝要统治以色列，但他们真的想要吗？看来不是。从4世纪可看到，以色列人的信仰每况愈下，甚至连士师也沦落为魔鬼的代言人。这对今日的基督徒而言是一大警惕。Sinaya apalaloya pasamarao tiangkin tuso kajaman-jaman. Sakatu soa kajaman-jaman na sinipaki naman tiangkin. 当上帝要掌管我的生命，我该如何回应？ Sinaya tuso kajaman-jaman aruca agaloi na kinunam saka kainuri。 亲爱的主上帝，我是软弱又有限的人，常有意无意得罪你，恳求你赦免我的过犯，使我能时常检视自己的生命是否连结于你。奉主的名求，阿们。Mali-mali tu soa kajam-jaman na misasalanti na sumupo akilaroy to kay no cemas. Saka tu soa kajam-jaman asina na apuro tayaw imazay to arwa kayan imazay to 20 katu tiro karan. Tebrai ni kiting ini kakena ori kisang 皇帝remasu tanumum namaya kuala ka ini ka ori remasu tanumum cemas mabana ori remasu tanumum ayain ay chukai no cemas pai saka atu soa sinan apuro to ata sinupua kai no yaten saka nuri remasu ja cema tanutin akatina na serai akatina na kiparain to cemas saka tu soa kajam-jaman ada sinupu anapalaroy nga tatan tanutin latina na kemelang akipapolingau uy na paro teti titi na tsotso izwa ta papatizuan lakwa latina na kiparay nga paroro to cemas latina na kilaydito to cemas sa paroro aleka na tinana madira tesariu to cemas latina na kipaporingau to kini ta evan to cemas ayaya pas semarau jantin tu suaka jama-jaman saka mali-mali latina na tapa ene to mana sini pada je kata no cemas tu suaka jam-jaman ayakana na pasamarau jantin nama polat mali-mali latina na suliva tu suaka kini adavan taja ping an